šestom kolu treće nogometne lige Jug Zadar je put odveo u Posedarje, na stadion Gordan Demo gdje Zadrani ne znaju za pobjedu od kada se ove dvije ekipe susreću u ovoj ligi. Nakon domaćeg poraza od Sloge na klupi Zadra više nije Marko Pinčić. Novi šef zadarske slačionice postao je Šibenčanin Armando Marenzi, čiji je zadatak što prije stabilizirati momčad nakon dva neočekivana poraza u prvih 5 kola. Nije dugo trebalo Marenzijevim igračima da pokažu da su ovoga puta u Posedarje odlučno došli po sva 3 boda. U 13. minuti Santini odlično proigrava Prljevića, koji poput brzog vlaka bježi Ivandiću i matira mladog Bralu za rano vodstvo Zadra. U 17. minuti smo vidjeli jedan od rijetkih pokušaja Viteza na ovoj utakmici, ali šut Vukadinovića nije bio ozbiljna prijetnja za Duku. U 26. minuti novopridošli Josip Majić daje odličnu loptu za Obradovića na lijevoj strani, čiji centaršut lagano ukročuje Brala. U 28. minuti ponovno je Majić u glavnoj ulozi. Odlično ubacivanje za Santinija, ali Brala odličnom obranom šalje loptu u korner. A upravo je iz ubacivanja sa strane Zadar došao do svog drugog pogotka na utakmici. U 37. minuti Mujić je uspio povijeti svom čuvaru i u petercu mirno glavom pospremiti loptu za 2:0. Već u 38. minuti moglo je biti 3:0, no nova majstorija sjajnog Prljevića poništena je zbog zaleđa. U 50. minuti Jelinić iz slobodnog udarca sa 25 metara puca izravno na gol, ali lopta je pogodila vanjski dio mreže. A u 59. minuti novi pogodak za Zadar. Santini nije propustio biti upisan u listu strijelaca ni na ovoj utakmici. Sjajno ga je dugom loptom pronašao Mujić, a loša reakcija Vitezove obrane ga je dovela u 1-1 situaciju s Bralom, gdje je bio moguć samo jedan ishod, 3:0 Zadar. Za potez utakmice pobrinuo se Majić. Rudić je oduzeo loptu na sredini terena i predao je Keri. Kero se odlično okrenuo i dodao loptu Majiću, a Josip Majić sa 18 metara fenomenalnim udarcom zabija za konačnih 4:0 Zadra. Potez je to koji smo morali prikazati još jednom. U 85. minuti moglo je biti i 5:0, ali Brala je u 1-1 situaciji obranio šut Majića, a na odbijenu loptu je došao Kero, čiji udarac nije bio dovoljno precizan. Trener Marenzi može biti zadovoljan izvedbom svoje momčadi. Čista mreža i 4 pogotka dobar su putokaz za nastavak sezone, a novi ispit za Zadar je ove subote u 15:30 kada na stanove dolazi neugodni Goški s Kaštel Gomilice, koji ima jednak bodovni učinak kao i Zadar. Dobra igra i dobar protivnik dovoljno su dobri razlozi za doći na stanove ove subote. Dođite i podržite naš Zadar.